ga jana ko boleletse gore re le ba jalo ka ko re filwe ko ileng gore go buisana le mostsana wa ga Samkeliso Makofane o na le mmagwe ka ko motseng wa re filwe ba gaetso ra le dumedisa ra la amogela mo garang kwa FM. Hal dumelang abutrorisang ka lebitso ke nna Samkeliso Makofane ke tsa ko smaller township called Refilwe ka ntle ha Khalinen. Mostsana etso, congratulations man. Kutlwa ba re o no tlolela go godimo mo bekeng e fitileng ye ka go Boksburg. A go re bolelle ka wena gaitsiri ka bokhutswane gore o simolotseneng motshameko wa netball le gore o inspire le keng gore o tshameke netball. Okay. Ke tamile netball ke dlala ko Chokwe Primary School. Chokwe ba file monyetla gore re choose sports so wena motho mongwe le mongwe a sa ratang. So nna first ke rata netball ka choose yona ka e bapala ka re ke fitla ko Chipatabane High School ka kra hona le team ya netball so ka e joina ke lebeletse nontsikelelo Mazibuko ka wisa hore nte mo a leng ko teng nka kgona go fitlhelela. Me slopha sa Dynamite Divas o kopana le sona ko kae? Dynamite Divas ke kopane le yona ke ira grade 4 so ka thomo dala ko teng. Okay, yeah. Me ba tshameki ba no tshameka le bona ka nako e o simolla go stlhopheng ba santse ba le teng le ga jaanong. Awa ka ba banga ba salteng ho tlile ba bang. Yeah. And then o fitlhetse in the news tsa gore hey man o selected gore o representa Tshwane ko di Telkom Netball Championship. Ke thomile relay selection so ko di teng ke mo ban selectileng ko teng ban selectile ko Tax University of Pretoria gore ko bapala ko Tshwane netball. And then ga ba fetsa go selecta ba o selectile on that particular day ha ne le di selectioneng o fitlhetse di news on the same day or ba o boleletse tsona after a couple of days? After a couple of days actually ne re ya di selection o ka re ke selection more than 5 and then ne ba selecta mo tsona mo tsotlhe. Oh yeah. Di teammates tsa ha le di coaches tsa go Dynamite Divas ba rileng ha ba utlwa di kgang tsa gore o representa Tshwane? Never le happy too much and nna ne ke le happy because win ya ka ke win ya team ya ka. Yeah. Re bolele ka experience ya gago le go tshameka ka team ya Tshwane ko di Telkom Netball Championship. E tsamaile yang experience ka kakaretso? Re dletse for 5 days. No, each day nerdala 2 games. So the games tsotlhe nere the winner ratwa number 1 is the champ. Favorite position? Wing attack, wing defense. Like each defend yo like a khone bapala. Yeah. And ka gore le ke a gopola dibeke tse mmalwa morago ga gore ba o selecte ne gona le campaign ke a gopola ausi di makatso ke ena na yeteletse ko pele mo ne ba batla donation ya 1400 gore ba khone go thusa o kile wa ifitlela tšhelete eo? Abuti ke lebogela question ke rata thoma go leboga motswadi ka go mpha matla and ka go supporta ampotsa gore re tshepele mo modimong re tšhelete re tlogone ikry. Di coach tsa ka di mfounetse di ampotsa gore ba ile donation form so di teammates tsa ka ba tsa di donation form ba di spreada ko social media. The community ban supportile, family in supportile, everyone on supportile ba khonneng ba khonne ho sendela tšhelete and then ka kgone fihlelela ditoro tsa ka. Ka gore yanong khaitseri ka Telkom Netball Championship e khutlile e bile lona ga jaanong le di champion ke eng se re ka se expecta mo go wena go ya ko pele me Makofane? Se le ka se expectang ko nna
gore nka se le mo di Telkom champion se ka tshepisang sona ko gore ko pele ke mo ke yang and ne ke gopela support ya everyone, the community, family, ne khopela ba mphe support cause a se mo ke tlo fellang ko teng and ne ke ntse ke le tshepisang yone. Role model ya hao ke mang mo netball? Nontsikelelo Mazibuko. Ya wa thata ka ena go nne go tlhalositse le fa re ne re simolla gore ke ena yo inspiring gore o tshameke netball. Team South Africa ga itsere ka ba ya ko metshamekong ya di Commonwealth ka 2022 re feditse mo number 5. Last week Friday ebile ne ke bua le coach Jenny van Dijk a re ba batla podium finish. Wena ga o lebeletse team ya rena, can we make it ko di Commonwealth Games? Nna ka I believe re tlotsa position 1 this year. Re kopa bua le a re buele mama go se nene fela re tla boela go wena. Okay. Yeah, re utlwe gore mena o reng ka mosana wa gagwe. Dumela mmele kae? Rona pa lena? No re teng re bua le Samu mo wena o le motswadi ka leina ke Kuma. Eish, kadile thata papa. Yeah, leina ke mang mama? Ke nna Nokuthula Ndlovu. Oh ka Jane. Okay. Mama Nokuthula. Yeah, Mama Nokuthula. How proud are you ka your daughter for achieving the under 19 selection and also going to represent Tshwane ko di championship? Na papa ke rata le boga ntate Resan ka gore re mo kense ka mo radio ba le listeners di utlweletse ngwana mo thabetse thata because me keep her busy and then why rat and then una le that spirit le mo high o re rexitse pole le ball ya netball go wa practice le mo high. Yeah. Ke mo thabetse thata papa le mo a fitlile gontsi a re o sa ya pele ke re the blessings tsa ka ke tse ntse for yena. Yeah, what tlhalosa gore during that period hana batla donation ile ya 1,400, you were there with her and you even told her or hey, we must pray, something definitely will happen. Yes, definitely modimo a tsenella. Modimo re mo rapelang mo itira dilo ka lerato wa go direla ene modimo a tsenella dilo la tswella pele. O batla go mona a le ko kae? Ke batla mona a dlalla South Africa. Yeah. Es yena a wisha byalo gore tinya go dlalla South Africa. Yeah. No, mama, congratulations once again for your daughter or represented Tshwane under 19C and also Luena as a parent ya high umona a flourisha mo sportong se leng gore wa serata o santse o le teng. We wish her all the best. Luena, we wish you all the best gore hantso tswela pele o mo supporta all the positive things di tla tla mo go yena. Thank you brother. Le nna ke a le beboga thata le gore le mokense mo FM gore batho ba utlwe le mo ntle mo Pretoria mo ba utlwe gore go na le Samkele Makofane o dlalla netball di yena o batla tipona a le ko pele. Yeah, no, siyabonga mama. Are o kana re fa Samu and then re tswalle le yena khaitsedi yaka. Ke a lebo. Aha. Samu? She. Yeah, ka re o ko under 19C khaitsedi yaka go ra gore yanong swantse re ko Botshwane A re feletse re le party ya under 21 the baby Proteas re feletse re ya go Spa Proteas ya kere. Yeah, no, all the best khaitsedi yaka re tla nna ntse re lebeletse progress ya hao ya netball. Ha ona le sengwe gape, ha ona le di progress tse ding gape tse diragalang re tlo bua le wena mo radio. Ka leboga ne ke rata leboga management ya Garakua FM for ampont ire gore batho ba khona go bona gore rona le Samkele Makofane. Ne ke rata go mo leboga and ne ke gopela community and everyone I support them South Africa netball team as re khona supporta mabogobogo and Bafana. O itswaletse sentle khaitsedi yaka ke a go leboga re tla bua mo nakong e tlang akere.
Thank you. tada me re buisana le Samkeliso mosetsana wa ka ko Cullinan ko ntle ga Cullinan Samkeliso Makofane wa setlhopha sa Dynamite Divas ne ba tshameka mo metshamekong ya Telkom Netball Championship tse di tshameka ka ko Boksburg mme ka kakaretso mo metshamekong eo setlhopha sa Herigwala inile bone ba fenyi ba khaisano e ba fenya setlhopha sa Tshwane sa under 19 ka dintlha le 13 go di le 29 mme di individual accolades best shooter ba inetse jalo Mbali Diphoko ga ka gopola sentle Mbali Diphoko re buisana le ena mo thulaganyong ya metshameko mo ngwageng o fetileng fa setlhopha sa Africa Borwa ba ya go metshamekong ya sejana sa lefatshe ya under 21 ka ko Gibraltar o tswa go setlhopheng sa Herigwala mme best mid-court players Imitha Mdaka ka bo yo ba inetse Imitha Mdaka ke ngwana ga Simi Mdaka motshameki wa maloba wa setlhopha sa Spar Proteas now na emetse Johannesburg Netball Association go akaretsa le Aretha Berger wa setlhopha sa kwano mo Tshwane me best defender ka bo yo inetse jalo Boitumelo Mokwena go tswa ka ko Johannesburg me fa player of the tournament inetse jalo Sinegugu Kamete wa setlhopha se sa Herigwala ra ba lebogisa botlhe ba re go ba tsere ka lo ka ko metshamekong eo ya di netball championship